Karena gerakan-gerakannya dapat semua. Nah, makanya kenapa sehat itu penting. Baca asmaul husna, perintah juga. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah mempunyai nama-nama yang indah, bermohonlah, bermunajatlah, mengemislah, curhatlah, mengadulah masalah kalian dengan menyebut-nyebut asmaul husna. Kemudian kita berdoa habis, besok pula. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka